Men sangat wat timen yung young child ibelew watak tuwen Jesus tuwen is Jesus mapuksaraw katiti young child kasampalin nan mui magchild mamorlale weki attack melel kan mepit kauno pan sosola popular pa attack melel mepit court weki injingtir na sa pulmamasan umangkiwaglan may aramaskan pan patangkan mepan kusang rengkot kuton kapung kecil jalan molong apatakan men kan sila mau isin jalan ini jalan rong ken men rong arin mewi orang pukat karena men pilih jaka perela jalan wadak puksarawi wadak puksarawi jaka pata aku kapatulungan jaya mata-mata ulala jaya bebang awas ceban melel Padamu kusang rengkot ime melel ben Jesus masani ime melel Ari ansama jay bankin watak masanan god may daw masanan god on rule and counter ang kosane wo yung kainanela ang kapungala okay is magchild de tama chay kamelel I watak mansangat Isaiah beli watak Jesus kasayaban Jesus o pagpagran nga saraw kasansal dos sansal lalaban song kan mi madome ya so ya rapisosa Isaiah 12 Isaiah kalap ko saya me iya man so kop makauno tatongi palilaw din ako kop o yo ko sa ya Jesus Isaiah 12 rajigitike ukodi ako saya sapon Kadaudo ken seplano Nepali Sarodier ansawiyo Apni ansuko kodo sapukat pan waunla Sang niset Mediterranean lelang sa paliyo Pilapsorden Nepali masa Yang ake kalili wasa memen liki kan ken kokosanya Okay Aramasakan mewawit nan rojorot klanger marain lapalap eo. Marain eo takaratar Israel kan meken mimi nan sapwan so kaporapor. Maingat kaun kumkatin kalau telar ar peren o katreken railar peran mulatak. Rakan para-paran kewiyapan ni lemawi kan tuweja aramasakan magan para-paran ki artulung wan sahab. De paran en rail kan magan ne pasang nampung rail tupsokan melodiyang nan mawan. Pueki katin kawela men wisik magat katotowi rail kan o mata men woki poporail kan kom katin kalawetier weyo mekin sokosokone sapol mamu yaramasakan tuwetra amkin kalawetier karesen median maso okay yudi jawasa kaprodong chal ni palingen Isaiah kosokosoya tatokan Jesus Krais. Isme kalkalidui kachal men likika ye muntiti. Ansama Jesus got to kasalata ki sangkachal nanti pachay kano tatokan muntiti. Me pan rasang maurin mas. Tangokan me chay kamelele. Pungkan me sucha pepol chal kinyangan kiti experience ta kon ta memorki. Kauno kisang kecil, so makamu yung ngoyip sapal. Cabang ya para-paran mas lale. Pagi keca yang erudiyal kamayaw. Magkecil, so jojo wata-watak niyaw ya history. Ap kecil yung wat-watak ni palingan na child mayaw ta salatak lang. Pagi totokin Jesus. Okay?
Isaiah uyo kokop tame Jesus bangat to uya. Kamu yo ngoy taban sujib sabal kejaban uyo watawatak bukan kokop wat cara sasayar keme uya uya dewi uya uya nanti wat. Nge ong kitrail ni palingen. Magarita saman kin solang la. Pereperen ke tulung wan sap wan atatok wan mamor. Okay? Awasik toto kan mejebel kin pul po trail salatak sang. Amasani kom katin kalawedier weyo. Mekin soko na sapul mamuya ramasakan. When jebel elodi elus and some Krais Jesus got to langatapon lobo. Maposon la koros makilang lang Jesus. Sakonon jebel pon popsang. Okay? Sako ni kichale katkoto we kichale. We are young child and little the we deep. Also tran ki pereno pepolo mayaw o kaporapor. Pwe ein zombie kan suit kan o leko kan mesamen glar intra. Giban blewadak kom gatin kalawedier weyo mekin soko ne sapulma. Mekin soko ne sapulma aramasakan. Duetra gatin kalawedier karesen midien maso. Pwe ein zombie kan suit koros oar luko koros mesamen glar intra ban momki laksiniai. Okay? Koros me we lidwi te kolokoloke aramas sabul mangot aramas kabugubugtabon sambawat sabul mangot aramas koros me godo ipsapal. Eko sayame aramas kasamen gilantra. Kau bang kamu mungkin rela siniai. Sangan siniai macam kelang mawio. Ambil bandora sang baban sambapon. Kau bang korongnya gila sambawat siniai. Abang wasang rela kan. Maka pot monggot. Maka magal gitar incang Krais. Me awiawi kaun Jesus abang got to sapal. Koronida pan bebok, armas pan bebok dalanan lang. Kauno pan, kamomogila sambawat kisiniyay. Okay? Mawin makokodo mo trail. Masamba pon, rokoko lang nan mawina. Mawina pang kalulata wasa. Kauno pang kamsang gila kisiniyay. Okay? Kaun Jesus pangkatsto maunang sambawat wadag buksarawi wadag kodial aban nantawa sa nanawa abang siniyay aban peungki sambawat siniyay. So ko bilgamangan laktak lananel anti-Krais laktak lananel Lucifer Satan laktak lananel. Gisam bawat panlulgila siniyay. John tibel we udengan sawat. Kama kemela ramas. Intrail kauno yurong. Imun me koros. Kauno bang kamomuye gila sambawat siniyay. Abang korongela o abang Willianda. Okay, abang William da abang got kito Jerusalem Cup. Yimak child maposon la karapan rapture jaipan wusiksang mona pan kawela sambawat. Sejan pan chapiata through the war. Kauno muitong ksan judgment mo ksan kateik. Pueki aramas kiyawak. Aramas sa chamambrodong god. Kauna ba mo itong Satan anso. Okay? Ira tiga-tiga wanawo
Kisinseri kis ibutiang chailer. Because ako sa Jesus. Kisinseri kis ibutiang chailer. Nei chail putakaman ko yang chailer. O bangatin wiala a chai kaun. Wiala a chai kaun. Okay, eu putir paria kitsamalaro. Agatir pun sambawat wiala a chai kaun. Met baik chailakan me suchusugala. Chailakan me menliki. Jaibi chukita jaibi sasa Jesus personally up. Kalangan ng god per chail. Chukita nan momotsokan. Nan pros nan kadlik chail yang rongorong masanen buksarawi. Okay? Asa men chail we kita men chail anani ipsapal. Chail abde asala chail ipsapal. Ngayon saraw katlong lala chail. Men sus makauna wiaka we pilipili pun sambawat. Men Israel chaikan intanan may wet. Okay, Israel may Jacob katautoken Jacob. Kauno kamare ke Jacob Israel. So Israel akan pun sambawat. Resuka la kauno resuka la Jesus. Kejail bereberen boya katstor nang punga trail. Langanda. O belu yalara chai kaun. Araw ya kaskasik tra. Boya keresuka la. Malaw na rail magogoto nan weyet. And so mi mau nan revival nan Julayo. Ngoy elapo itren men Fiji kan. Aral neighbor men sus. Liya man porsang men kiskisakan gud luwang kan omongo kan. Interested ebil men asa iskit. Kitendagit missionary. Semi kiseliat kosokosa ya Jesus. Ngoyan so joinda. Kagamelele Jesus. Me nga Jesus so wiya yang rail me akot. Pamia amana rail Masaya inda yata. Kasala doong ya. Amana rail rapai ko isa yata. Alis. Mo kapat na rail. Aray kapat. Mensus. Arinda emela. Men. Inda yasata. Men. Inda abang poroto. Men. Inda tamo esto kamelelegi Jesus. Esto kanagela to talk. Kita na Jesus ito kanagela to talk. Ngayon da wow. Ito po ang lobo Jesus ako sa iya. It is finished. A Satan twist me melelo. Iwud kiyang armaskarang ka melele me. Jesus ito kanagela to talk. Jesus kanagela sa pulma to talk. Makarita komo yung ngoy magtabang uyakila Jesus at a kaon. At a song komor tabang kilang lubuan Jesus. Ekachapan, just a joko soya, near we are story. There we are history. There we are figure. The aramas meche watakata. Up merely po, a manaman. I can walk it al aramas. I can kai buiti kupora. Okay, rain aramas, no yaki la yarai kaun. Emas ani, eban maran kisong kawit. Lokayan, why song kawit wo work teacher. Teacher. Teacher van chamanan soni saksilu isaksilu. Jesus masani yang red. You call me teacher and you are rightly so. Because that's who I am. And tak may lakar kanya sambatak. Ar kumail pung. Puyi ngoy mo ngoy sambatak man. Nan wasan wata-wata ko saya. Epan maranki song kawit. Lagayang wayon that teacher. Kupurokong. Okay? Kupurokong yi lalokong. God was a lapalapia. God Almighty. Sam Butterbud. Nanmarkian Pepol, Prince of Peace. Okay? Nanmarkian Pepol. Nanmatu isuri saktuaw. Jesus Pola. Damen dak bebol. Damen dak nan markian bebol. Lang. Ibang kanagay di line up yap ko sa iya po insan.
Irajigajig wano migas kasi yan. Malakan mapchakachta. Welcome. Kalangan ng God pa na mga more. Iwat wata kayo saya tuwaw. Irajigajig yung kodi ban lelisu. Ilil wano met. Ako saya. Kasi siri kasi putiyang kachailer. Melel Krais putiyar. Ni child putra kaman. Tamen tak ni child. Pueki yawiya ramasala. Again, ta nay na ramasa wiya ramasala tuwe chaki child ipsang Mary. Okay, sang ni tatokan ngayon sarawi Mary ang maipon ngayon sarawi tiyata bewe kay kaliseya niyata kay buyeti Jesus ar marama eban maran ki song kawid Jesus katite yang Israel ko meker ki sambatak anda eng epung pongoy sambatak Nanson isak silu. Bil nanson silu riawo Nicodemus ekosoya. Ekerki rapai, ekerki sambatak, waila rea. Nicodemus si sambatak ang kusunet. Okay, study kikate te marang. Apo waila rea Jesus yinda. Kich korosa sa kamkoch dito sang reangkot. Puso siya uya tama ko muya. So Nicodemus jajana scholar sambatakan sarawi kosonatakan aporal recognize and dakich korosasa me kam kodido sang nanlang te kam kat sang renkot pusutra maka ka school ki so teaches so ka school in authority and power signs and wonders manamanakan pakpaki so an Jesus asambataka sipalay rai koros me sambatakan nantarope. Okay, amarapan kilanglang an Jesus ay string ko kerta rasa mes to school rasa mes to yang rail school to echa a rail school apnan patapata koi esambatak melal we so to ko soy display e kasaleta manamane na ko soy chakak pil irongja ansa wet nan ran wet nan mwet nan diwet manamane sabulmen Jesus ko soy nan maduri isak walu isak tuwa lel ria isak imikin indindayan ton kono bata iya child vision scripture riau vision metuja maduri isak riau silisa kisulel pa isak ako saya child pagong ko to pagong aramas aramak child pagong ko child bang kapoyata ko prong kot mag child bang pagong aramas tamak child asa child bang indindayan aramas poren yang asa okay ya commission te begar kayo nambayo na buksarawi makao na linki yang warango is kaun ye Jesus amasa ni koi oya tanay ton batak maduri sa kwalu sa tol riesa you mean that ma esotra batak with authority teban sa chokilang lipo lel met so jame ban batak so jame ban wok la apoy ke masanong go trama maur ilago kola makadba wiyawi lel ranwat como yo ngoy ka katede me Jesus emelelin zambadak poeki es epadak a command katar ke child igido angi igido rosonen ngene puen backup tame masanier ori chebang kilang Satan tame pakatar bisikin sana lang pride or rebellion pon maso kangodi tame bil litereki atami kangodi pusape ko kangodi okay kauno masani ter toke ira toke bogita kangodi sapaik rebellion pride takot pride pon maso eso inda a song armomana song a songi a pride a songi anda oh te ronko kauno engkang wan ko papa marain la tuela i ama paik abanda so ituwer kot sekung kasay pana kauno likia kauno kito ay pungen ka kaun asotra kelang isi asalango pana epila tayong il choror
Okay, chay miminan mwe me ita tepelo me kosa Adami Eve. Bang kosa aramas koros mautaut ke pon maso o kaangodi. Me karta pon maso I kaangodi ke chail soki. Ap cheban so chokosan le cheban asame imunti jin tepel. Kauno kin suik aramas pon maso. Poe asame pon maso koros. E open dorong aramasa en pelian kupron court. Ge James Bayo. Bueno, kano kin suik pon maso. Isuo ko saya aktigetuk mong court akcharap kak pelian tepe. Waluo ko saya koitong kauno koran akauno bang koitong katail. Adami Eve, they walk with God. They have relationship. Tebelo ko to song. Esto song Adam. Adam e zerak sang kauno. E ronga sang kauno. Kauno ko soyayang. Apo kaito ren Eve. Okay? Ako to ren Eve puen song or through Eve. Cheban katete mau non-relationship. Okay? Non-relationship. Ansa me aramasaman pilatan pe baik yung God. E ronga peti yung kauno. Sidemba masa-masaan me karani yukan. Puen totongi, puen litere. En litere pegarengot pona maur, pona I maur. Mekarta aman kechail ko sambal. Chailang kisang kechay pon maso, kisang kechay kangodi. Pueder mia al, ena chaypan maskun, o salangopan, onko perangkot, ap chaypan I charki. Magchailip sapal. Injang Krais pain kechay dar. Injang Krais kapung kechay lar. O kaporotong kechay authority. Magchay ban bago aktigetuk. Sodra Allen Chapel. Empeleo dogi kechay lo lidui kechay. Lidugan kechay. Okay, masani. So tame antindaga Prince of Peace. Lo kayang wayonda Prince of Peace. Lo kayang pombeyonda. Wasala palabra sam badabat non markin bebol may bangila Prince of Peace lang Prince ye ne non marka putak. Okay, a Prince of Peace ne non marka putako operate at the dog pan authority and king. Okay, to which is make king God Sam. Jesus God na. Prince. Jesus God na. God Sam king. Prince God na. Prince of Peace. Dame Prince of Peace kita got peace bebol. Got to you we ala mayrong. When kapungala ng buwang kachaylo God. Okay? Is a prince. Pwegi, he came from the king. Oh, may bang ko saya, lagayan doon biya sa no kawe wa sansal. Tayo Prince of Peace. And that, non-marki and bebolar, takak matawame. Non-marki kan. Nawayon da prince. So, chabang lang la, is me prince. Nay non-marki o puchak matan ke prince. Klamen Muslim kan men Islam raw ye pepeki. So dawa sa agas puksaraw ka dede yung child me Jesus. Ime God. So dawa sa agas ka dede yung child me Jesus sapol mang God. Pwe Kristo wewe Kristo ipsapal. So tongan saraw mi mererel. Kristo ka wewe ko porosoy kala Jesus. Okay? Kamu yo ngoy kita muidon Jesus at amor kita wewe ki man da prince. Wewe ki mia menain ki prince po wewe prince nenan marka puchak. God Sam ime nan marki. Jesus ime sapolma. Sapolma yeras. Atamen dake sapolma o ime watong kitay pepol. Pwegi merong ki la peni. Limbagang goto e rong
a wrong away, a casambaligi, Jan Krais a boy child. Wake Krais, Kachel young we are, Angela, Pungan court. Getchel we are la panini young court. A cosaya, Nan Markian Bebol, Sapulma manaman pan we lapala. O Bebol pan butterpot nan sapulma way, Nenya way, weighing court. Okay? Look at young Wayoka say, government on his shoulder. Government tell us higher. Government in Bombay, Yokasan di Bogan, Yamakjaban, we are Yamachaban, we are Isingogan Metro a Melel. Ari Isong a Krais, got Kidong Sam Bowed. Sapulima Manaman pan we lapalapala, or Bebol pan we a patapot, and Sapulma way. Makareta Aramasaman Mimi, being Kauna more a Miminan licking wing court. And so me waiting, Jesus amo rape sapal a pot long nan wing court. Chapanko prelanan, son silu. Silu go de limao, a coscosea was out one, Nicodemus. Coscosea and Jesus Yamona payang pot long wing court. Okay, even collage my water. Jesus sabang masani, okay, go away, Nicodemus. Or Rabbi. Nicodemus, son silu. Rabbi, sebajoan me como sambataman, me pagatar dosang reng court, puegi soja man kakuya kilel pukat, me como kachung wiya, ma court soja ye yang. Reclang, rong batango reclang court, ren Jesus, recamelele, puegi resto wiya tame wiyako, resgusgula utetar malyal. Marainki. Apare wiwia was such authority, such a man in court, pakpaki, arel patangan to it, Jesus. Jesus sapang masani, in dayang uknimelel, meman such a ipsapal, a such a banga klang wing court. Give ma such a ipsapal, a such a klang wing court. Ang kapretito e wat ke dito. Ira chiki suo. E panga chen kaunta wasa. Nituan kataodokan nan market debit. O sa pulma manaman pan. Pasan kita pung o pung barak. Sang met o bilkokolata. Lang kauno e pung o pung barak. Takot pung barak mumuna kapung gitay laramas solong sa solong a barak. May ban matawa may solong a rikak sa barak ang Mr. Solong okay bilpang kating mong court. E pung barak a kuwang aramas korusya. Imendaganan Roman silu riesak silu. Solarwak pasang renment suso men Gentiles men sapul manggot aramas kano men ligigan. Solarwak pasang pokita irakoros tipo toror sang kalanganan court. Ap meman me pamposon Jesus. Okay na so ne sa kriyawo. Andamak kastong Israel me sapul mako Israel suykala. Ap meman me poson o kasamo apang kiyang Israel manamanan buyala sapul ma. Kareta kasampal melel and so me kajel wiyo watak autapan Jesus me Isaiah ko patar ak chelan pelkoto watak nan son men watak ang kajel so neo okay porque chela soyer me Isaiah pelko soya ministry in son some baptize a son so neo masani tuan Jesus me ko soya tuan Jesus Isaiah ko soya yar tuan Jesus tamia katstone buya momana ka mor kachela ta chai pa ya pachelan what nan government nan way me wahato magarada way ya testaka kasane de momo pachasosa chabani psapal nganen got pangat lon la chel watak masanen got pagchela sa ya
moment God how you kasing tellen me more tellen we are torn way yo. Ya moment tai bot long through repentance kele. Tai bot kilon through pakman kite pachaikan, sui kala te pachaikan, pachalen me more nan way yo. Way ya ramas chuklang. Way ya ebudrem. Okay, chapat lonan weyo. So neo, masano katir ren court, mon chapin kawa. Po masano, ye me court. Okay, so ibang kaprela and ito na ko saya. Muslim, Islam, so ikala Jesus, miya pinaray ko. Tami use kan rail poeki. Nang katete marang check or sang kam kamelil choyo kodo. Chel choror pasan nang katete kap. Rapo kata armas koras mo pongi coach likin Jesus chel choror pasang nan masan en Jesus. Okay? Poeki rasoy kala ras chakamelele. Chepa watek mau masano kachir ren court mon chapin kawa. Takot chapin kawa nan senesis ni kapagapagin sampa masano kachir mo. Po masano me ye court. So yung makarata rakambita. So jo sa kas puksaraw katete me Jesus court. Ang kamuyong ngoy changan masano ye court. Chapang watwata kodi apang kasali yung kachay me masano ye Jesus. Awasanta masano ye court. So court ime Jesus ime court. Igin kalap ko sa iyan ito na child. Kachay laramas paluar, soul, spirit. Court sam, court na, court ngayon sarawi. Kachaka pagapagita. Rasong court. Hallelujah. Boy masano, ye court. Kasi last week, I do it in nanganiyan since kila mana ka po. Evangelist, street evangelist. Patapatak, look yung aramas. Kasamo Jesus, aleta Krais, ipsapal. Amen, patak. Lian Muslim mano itakre. So Jesus ima court. Tanay wrong anta. Jesus kahit ang God. Jesus wali abang God. Okay? Ang yan, that's so. Kachay so lang, kachay kamelele. Jesus ima God. Jesus ima God. Lokayan wayata Jesus. Lokayan, lokayan Hebrews rakenda Yeshua Amashiach. Okay? Jesus ima God. Jesus magtawad watak ng puksaraw ima God. Kahit ikiwali abang God. Ni awiyalas. He apal kajay laramasan wewe ke God. Peni masani my ways are not your ways, nor my thoughts are your thoughts. Ajay matamataw chugachug. Kajay pang wewe ki jo kamelele magchayip sapal. Pangin saroban so sa yang child. Chailen wewe ke mirror kan mepit kano. Chailen yang kamelele mirror kan mepit sapol mamasan. Okay? Okay, chay matamataw me Jesus sucham non. Joa pa porta ng katete kapos chomelel. Jesus yang God ninjabeng kawa. Imichay watakata. Apa-apa cha pari akit sa malaro. God awiya ramasala. O ipsang ramas. Kauna manaman. Abil dirgilimbak. Namatawa kaya ramas ganda. Ako may lig, may chukak patak. Kumay mo ka sa atiyol. Kasi naramas mo ka. Akalangan ng God. Li sarwaro bayang. Truly Eve, Adam fail. At truly Koreon Atam, Jesus Christ. Ipsan rin li. Manaman ng God. Jesus Christ kakpil taja porta.
Ese uro wierichriching wanimo pora masapwek sabul mawarango I tacha porta peace be with you. Yakara panaipsang li. Amen restore. Amen capreto. Saren. Eve. Pues Satan the donkey Eve. All koros kilkilang diang liga chukayakayang batak. Liakan tipan. Liakan kareta atama fail. Jesus ipsang maybon. May bono ka sa layang child me Jesus makalakal. May bono ka sa layang child me kota powerful. Chanane Marian when diyan so sa puiran mi ata Jesus as chanane. Men sarawit yata cha pewe eliseyanda. Asa me Jesus ibudi. Joseph i Mary apud wiyata serin muriko. Jesus a Messiah, as a man God. Yeros. Ebil kodo ibutisa nang kapet and Mary, it's just a womb, me rejected, nang Gethsemane, kaidan Gethsemane, Garden of Eden, puegi sapaik, o gango diang ko prangod. Limbagan God, kai buiti Jesus nang kapet and li me rejected, eki young Tyler nasa, me God ma gong li. Me open that deep. Ong atam, me wo begaran God. God ma gong li all, God kakta dong li all, nan mwe wit. Kaya de ka jong ngoyo iralakan mo ko sa inang kawana bata. Chay bang kilang sili, chay chukap toreti. Tama God wiwia. Kauno raise up woman. Nani mo nan sa wat puenta dongi. Puni chabang kawa we strain li, rejected, or reklang diang. Makarata ka bang kilang poson chika, mesoy ka la Jesus, rawya ki li sotra. Tipso, okay wasa rawya ki li mana pe. Okay, wana rai sojo wata rai. Limbok and Jesus. Limbok and God through Jesus akasali yang ka child. Li me felo, ninchapio, I li me tatonga buen kai buye di songa moro. Mai kai buye di songa moro, tama banso inkila tatonga li. Nanakalangan o kasaleda I through li. Meaning that Jesus is my God. Strana na ipsang mekot. Wana manamana pambila to kasinin wasa memang kasinin niya. Nganda jo porta. Epakpake li emang kaporeto saren li. Emang kaporeporen li. Karata ka chay li koros anane pakpake Jesus. Anane ni chay sirikan mapodiesa nang kapite chay kan en pakpake Jesus. Chay ko doon sa wasa all. Poranggak paikiyang karapanarail kapagpagkitan. Hallelujah. Thank you, Lord. Kalanganan ka makaon Jesus. Kapag nga marumusaraw, kalangan kapag kiyang kamusapal mamulim ba ko ang git. Kapag apkinan mo yung likan korusya. Miyempompi korusya, wapil korusya liyan sampapon. Sang kasampalik mele that relationship ang kamay. So yarang as kayo mal. O kelang diang, o karya. Apoy git Jesus. Kasali yang git mesa restore. Karapang kapag-pagkunin chapyo count Jesus kapareto sang niya mo ibudi. Sang niya mo pilata ibudi. Through woman. Ye karapaw wo. Nasa nasisuluy sa klamaw pa yung kamagachang puli mong Gigi. Between seed of the woman and seed of the servant, number one, wang kapeten li, o wang kapeten servant, o ping komukatan masani, wang kapeten li yoban chiyakti,
wanga beden snake o imo yawanan moyet sangatanan moin Krais akot to bon sambawa kana purodon kiter korusio kan oli budak serben steri koros mayauda koros saladakla koros mamor ke moren authority pung o karban mamor makom kachangkasanedi isuiko isang patangkan koros mesocha melel mesocha kasaleta limbagan kuat ayaleta patagan sabol mamalimbak nakapulupulong every human race on the face of the earth regardless of gender or race religion ethnicity kamukot parak imasawataker kamukot sabol mamukapungkan e parak kalangan ng kamakaon Jesus kamatang kamaranwit kamgachong kupuro kapeta korusya kan miyayang ya eyo ka pa nasapol mamamasan ni marang kaon Jesus mawiyat kaon at sang kamar kukulata. Amen.